Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ba'd. Ve kâle Allahu Teala. Allah Teala tömönki ayatta mınday deydi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. Eğer biz uşul Kur'an-ı Kerim'de toğut düşürgönümüzde Allah Taala'dan korkkonunan iyilip jarılıp ketkenini körötelen deydi. Biz mınday misallarda oy жүгүртүүлөр üçün mına şunday misallarda keltirебиз deydi. Keçe aytkanыбызda ele, keçe künkü sabagыбызda aytkanыбызday Kur'an-ı Kerim musulman bolsun, kafir bolsun, bari bir özünün tasirini körsetöt. Başka bir ayatta mınday delet. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Eğer bir süre düşse kimler? Münafıklar, ekijüzlüler aytışat ele. Mına uşul düşkön süre kimingerin imanın ardı köytöt dep mına uşunday sözdörдү taratышат ele. Allah Taala aytıp jatat. Alemi Allah'ta iman keltirgen adamdardın imanına iman koşulat. Jana alar sүйүнүшөt deydi. Kur'an-ı Kerim imandıularga men musulmanmın, men mu'minmın, imanım var. Allah Canan'ın elçisine iman keltirdim degen pendelerge özünün tasirini körsetöt. Her bir insan Kur'an-ı Kerim'den tasirlenet. Mu'mindardın imanı köpeyip turat eken mına. Kur'an'da uğu menen, Kur'an'ga oy жүгүртүү menen. Alemi kafir bolgan adamlar, alemi жүрөгүндө oorusu bar adamlarga oşol жүрөгүndөгү ıplastıgına ıplastık koşulat, şek kümönüne şek kümön koşulat. İmansızlığına imansızlık koşulat deydi. Alar kafir boydan ölüp ketişti deydi Allah Taala. Mına uşul ayat Kur'an-ı Kerim'din tasiri menen mu'min musulmandın imanı köpeyip turat eken. Mına uşul ayatga layık iman azayıp turat, iman köpeyip turat. Ahl-i sünnet vel cemaanın etikadı işeniği boyunca iman azayat köpeyet. Eğer insan Allah'a jakındasa, taat ibadatlarda atkarsa, öz vagında oşol ibadatlarda atkarганга hareket jasasa, mu'min musulmandın imanı köpeyet. Eğer günah işler menen mu'min musulmandın imanı azayat. Kur'an-ı Kerim özünün tasirini körsetet eken. Başka bir ayatta mınday delet. وَوُحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp jatat, maga vahiy kılıngan Kur'an-ı Kerim silerdi eskertүү üçün deydi. Jana silerge jetkirүү üçün deydi. Bul ayat menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarına aytıp jatkanday, silerdi eskertip jatamın deydi. Jana وَمَنْ بَلَغُ. Jana adamlarga jetkiriş üçün deydi. Her bir adamga Kur'an-ı Kerim'din ayatı jetip kele turgan bolsa, al batışta bolsun, çıgışta bolsun, kaysıl jerde bolbosun, al tasirlenet. Tasirlenet. Başka bir ayatta Allah Taala فَلَا تُطَعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُمْ جِهَادًا كَبِيرًا deydi. Sen kafirlarga moyun sunbagın deydi. Alarga Kur'an menen cihat kılgın, küreşkün deydi Peygamberine. Antkeni Kur'an-ı Kerim özün tasirini körsetet eken da. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okugan kezde Mekke'de ayrıkça kafirlar tasirlenet ele, Mekke müşrikleri özgöçe tasirlenet ele. Mına tarih kitaplarında, mına sirat sabaklarında okuganбыз. Mına Mekke'de kafirlardan en başçıları Mekke'deli, hicratta çeyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Madinaga hicrat kılganga çeyin. Çoğun kafirlar Abu Sufyan, Abu Cahil al vaqtda. Çoğun müşriklerden başçıları bolçu.
Ошол сира китептеринде келет, сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга иман келтирип түшкөн аяттарды, сүрөлөрдү үйлөрүндө окушкан кезде, тилават кылып, кыраат кылышкан кезде, капырлар жашырынып түнүндө ошол келип угушат эле дейт. Анан ошол Куран окулуп бүткөндөн кийин кайра кетип жатканда бири-бири менен жолугушуп калат эле. Анан бири-бирине айтат эле: биз Мухаммадтан кайтарып жүрсөк, бул Курандан, Мухаммадтан балдарыбызды, аялдарыбызды эскертип кайтарып жүрсөк, бул кылганыбыз эмне дейт эле бири-бирине. Азыр келишейли, эртең эч ким чыгыш жок күнү деп мына ушундай келишет эле, дагы эртеси бири-бири менен мындай көрүшүп кала берет эле. Мына Курани Карим түшкөн кезде ошол убакытта арабтарда адабият аябай өнүккөн. Ушунчалык мындай ырларды айтканда алар мелдешет эле. Жыл сайын алар мелдешип турушат эле. Эң мыкты мындайча айтканда акындар болчу. Жана ыр жазгандар, ыр токугандар болчу. Миң, жүз миң деп байттерди жатка айтышкан алар. Ошондо Курани Каримдеги кыска бир сүрөнү «Инна а'тайнакал каусар фасалли ли раббика ванхар инна шанияка хувал абтар» деген аят, ушул сүрө Курани Каримде эң кыска сүрө. Эң кыска, эң кичине сүрө ушул. Ушул аятты жазып, ошол Кабанын дуалына илип койгондо, ошол Мекке мушриктери жана акындары келип «Инна хаза лайса мин каулил башар» деген. Бул адам баласының сөзі емес екен деген. Адам баласының сөзі емес екен деген. Мына ошондуктан Куранды уккан кезде миң инсан көгөрүп турсун, имансыздар болсун, башкасы болсун, көгөрүп турсун, башка болуп турсун, баары бир Курани Карим өзүнүн таасирин өтүп кетет ошол пендеден. Мына ошондуктан Курани Карим өзүнүн таасирин көрсөтөт баары бир. Мына ушундай кылып койгон Аллах Таала бул китепти. Мына ошондуктан бул китеп мужиза өтө улуу Аллахтын сөзү болгон китеп экен. Мына ошондуктан бул китепти окуйбуз. Рамазан айында башка айларга караганда өзгөчө көңүл бурабыз Курани Каримге. Мына ошондуктан Курани Каримди көбүрөөк угайлы, көбүрөөк үйрөнөйлү, көбүрөөк окуганга аракет жасайлы. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.